Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itakat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Franco, iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dua a babae tinapasungbat ko. Ket agpilpili a kadakwada, iti idatag ko iti altar. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Franco, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aging kakano ti panag-uray ko iti sungbat mo, Daniela. Pangasim, di na kuman parigatin pa eh. Sige, sungbatan kan, Franco. No kasta, agayan ayatan? Wan, agayan ayatan. Agyamanak, Daniela. Naragsakak unay, tas sinungbatan na kon. Arakupan ka man nga ron. Franco. Daniela. Daak ito'y. Buyaan kayaw. Ay, Ala ni Tatang. nakababahinan kinitatang mo. Ay, Rabi ay. Agawid ka na lakay. Alas 9 ni ti Rabi ay. Sana bale, tadamot motor a pagluganan na, Tatang. Rabi nga ruden. Ay, agawid ka na lakay. Ala, inakon Daniela. Agkita tantulangan intong bigat. Umay kan tulatan dito iti kastoy arabi. Gaputa awan wayak no bigat. Adaak ija pwesto. No kasta, mapahanak to ijay pwestom. Impay-pay sumgayam timay dito'y pwesto, Franco. Katuin na, takailiw ka makita. Sika inagkanak matan. Kababain ka dagiti makakitkita. Anya ko ma, ket agayan ayat tamat. Mabainak nga ron. Anya ko matipagbainam. Arakupen kanto pa iti sangod Ay saan Ala, agtugaw ka di tatagpagata nga kiti merienda. Nelia? Ingka man gumatang iti naimas a merienda? Wan manang. Agawaam mabit lang, taykan ka iti igatang mo. I love you. Apa nagbinsuot ka? Di mo kaya ti agak ko? Sa dino tinapanam itay agsapa. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Apay nga itakala nga simrak. At dalaki na sarita ka tao. Asino? Tay may sagayim ko. Nabayag ngamin na di kam nagkita. Iso na ibayag kami nagsarsarita. Amangan mo't no adain date mo asabali. Anya? Awan, Margie. Amo matasi ka lang ti ay ayatek. Sigurado ka? Wen, ala, inakon iti lamisaan ko. Tado pa iti aramidak. Okay, inakmatan iti lamisaan ko. Sa dino ti papananta, Franco? Ijay balayo, itulod kan. Kunak man nagpasyerta bay. Saanan? Agpasyerta ko ma. Jakpay kaya ti agawid. Itulod kan. Isardang mo ti motor mo. Oh, aday ta. Insardang kon. Bumaba. Ops. Anya ti aramidem. Apay abi mabaka. Ulbod ka. Kunam nga agpasyerta. Itulod na kun ijibalay ni. Kat sa dino ko matipapananta. Ijay mall. Masadutak ang mapan ijay. No kasta, ag-break tan. Ha? Ditakan. Napanan? Anya di kunana? Ag-break kamin? Hoy, Margie! Agsubli ka, tagsarita ta! Oh, apa insan? Nakaumay ka man? When insan, umayak lang makisarsarita ken ka. No saanak ang makasinga Saan matkat di? Oh, anya ti pagsaritaan ta? Sinong bata nak ngaminan tay may kadwa nga inarem ko? Tay ko nam anam-amom iji Facebook? Wen, kasinsin. Ha? Ay, unay kan? Adala nga rodon di girlfriend mo asuplada? Ita, nagaram ka manan? Gusto ak ngamin kini Daniela. Kat, kasanon tay suplada akaayan-ayat mo? Kayat kumat ni Margie, gaputan na pintas. Kat ni Daniela, saan ka di anapintas? Nagdumada iti kinapintas. Ni Daniela, simple lang nga babae. Ni Margie, social.
ti trabaho ni Daniela? Adda pwesto na paglakwan iti frozen foods. Dayta ti diferensyada. Ni Margie kat mangup opisina. Idinto ta ni Daniela kataglaklako. Ngam, di mo tagibasitan ni Daniela kasinsin. Ngamin, sigurado nga agur urnong dayjay. Amangan kat no dapay urnong nan a. Kasta ti kunana. Adda ka nun basit urnong na. Kat ni Margie, adda ka din na urnong nan. Awan na sasaw na kanyak. Kan gastadora ni Margie. Paggastosan na dagiti pagpapintas na. No daduma, uray ka susweldo mi. Naibusan na dagos ti kwartana. Kat umutang kanyak. Ha? Ngam di matagbayad. Kasta? No siya ti agpili kasinsin, mas pilyat ni Daniela. Jak kayat ni Margie agastadora. Kasinsin. Ngam kati, paliiwan pa iti ugali ni Daniela. Wen, kasinsin. Ngam, Anya tingam. dakkel abidot ti inaramid mo kasinsin. Agasam ta pinagsukot mo ti girlfriend mo. Wen nga rod. Iso nga ita, sigurado nga agparikot ka. Prutas para ken ka, Daniela. Agyaman, naggastos ka pa ilang. Basit labahan nagdayta. Kan may saan mo ta masayang? Takanan nyo may. Agyaman, O, kat nakaumay ka man, rabiin. Pasensya ka na. Nag-overtime ak kami ni Joe opisina. Di kagdanag. Sana ngagbayag. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Okay lang. Saan mat ka na yun? Ay, anda at ito'y. Adda man ni tatang mo iti asidagta. Ay na, di mo latan ikan ka no. Kasta talaga ni tatang. Naimbag arabi iyo, tata. Kastama eh. Ngam na eh. Alas 9 iti rabi eh. Wen tata, sana ngagbayag. Rabi eh. Agawid kan. Tadi ka makasinga. Wen tata. Agsarita kami pa iti 30 minutos tatang. Sakbay nga agawid. Sana bali? Baliwak tulangan ti umay. Kat isapsapak ton. Sige. Wen gayam, Domingo inton bigat. Saan ta ka di mabalin ti rumwar? Sige. Rumwar ta. Makimisa ta. Ang amdagasan nakto ija pwesto. Kaputa masapa kami nga aglukat ija pwesto. O sige, dagasin kanto iti pwestom. Hello? Franco, apay anak ka off the cellphone mo itay. Nalobat. Inawagak ni nanang mo itay, kat kuna nga awan ka pa iti tabalayo. Apay, sa dino tinapanam? Ata ka diin date mo sa bali? Awan. Sige. Kahit konti maturog. Bye. Ay, nagalas at talaga ti ugali ni Margie. Kasla madismaya akon kenkwana. O kasano, Intan? Sige. Nelson. Sikapay lang ti makamo dito'y pwesto, Un manang. Sikanto lang ti sumublat a rumwar inton malam. Sige lang manang. Inaklam makimisa inton malam. O sige. In kami mat makimisa itang agsapa. Sikanto inton malam. Un manang. Intan Daniel. Makimisa tapay. Sambutan tati muna amisa. Sige. Nakimisa kagayam, kasinsin nena. Wen, jak namaan ang makita ka dito ya. Wen. Kadwak gayam ni Daniela. Daniela, ni nena, kasinsin ko. Hello, Nena. Hello, Daniela. Napintas ka gayam. Thank you. O ala, umunag tayon. Franco? Ni Margie. Apay anak ka off the cellphone mo itay. Ngam adda kagayam dito ay. Inawagak ni nanang mo. Kat kuna na arimwar ka. Nga adda ka no kadwam ang makimisa. Siyempre, siyak ti kadwa na ang makimisa. Asino kumapay? Kat? Asino day ta kadwayo? Pagayam ko. Oh, ala kasinsin. Umunag tayon. Sige. Nasaysaya atan na lumiklikak ita kada Daniela kan Margie.
Anyamutan apan nakairanranana. No apay nga imay pailaan ni Margie. Mangparak iti pagluganak. Tamapanak laangan iti pwesto ni Daniela. Urayak laangan ni Jay. Manong, ayan ni Manang Daniela. Apay adi mo kadwa. Nalpas ka din ti misa? San pay? Ngamrimwara ka Jay simbaan. Tama di ti tiyan ko itay. Agkiwar maten. Kat ni Manang Daniela ngay. Pinanawa ka Jay simbaan. Palpasan na pa'y ti misa. Kasta ka di? Nelson, nasingpat ka din ni Daniela. Una, Manong. Nasingpat. Nagagatpay. Ken saan an arte. Nagasat ka. No isu ti makatuluya, Manong. Kasta ka di? Awan makunakan kwa na, Manong. Franco, ada ka dito'y pwesto? Wan. Kadwam gayam ni Nena. Simuro takkan kwa na dito'y pwesto na tapno makita. Iti kasta, dito ako nagumatang iti frozen foods. Kasta gayam. Ni Margie, dandan ni malpas ti misa itay rimwar. Dinto pa'y nagtagtagari di rimwar. Daniela, agpakada ako na. Sana bale, ta nakita ko na ito'y pwesto. Umayak to gumatang dito'y. Sige, Nena. Kasinsin, umuna akon. Sige. Franco, kaya't ka kasarita. Ngam saan dito'y pwesto? Mapanta iti restaurant, iti asidag dito'y pwesto. Sige, agkapita, Franco. Sige. Franco, asino ni Margie? Ada ka dinaskan ama amuak. Ni, awan. Maawatak nga da nagkinaawatan niyo, ado ha. Kwa. Awan nagkinaawatan mi. Awan nagkinaawatan niyo. Anya nga ruti kayat nasa unti nakitak. Idi mo nagtayo ijay simbaan. Kimpat iti takyag mo ni Margie. Sakit nagkaabay kayo pa iti tugaw. Kwa. Saan ka di arumbang asyak ti kaabay mo? Tasyak ti kayan ayat mo. Kasya lang kami ni Margie. Franco, panagkunakit adanaskan nga ornusam. Iso nga ita. Nasa isaya at nawaswasan tanti amin kadata. Ipagarup mo ka di ajak maawatan titigtig na yung ka ni Margie. Agayan ayat kayo. Nalawag dayta. Daniela. Ilibak mo man kan saan. Ngam kasta ti maawatak. Iso nga ita. Agwin na suwasta pailaan. Katno na urnos mo ti amin. Ada aklat ta dito nga guruuray. Ngam no awan mauray ko. Nalapit. Ni Margie ti talagang ay ayatam. Saan asya? Ngam, Daniela. Diyak kaya ti kastoy a sitwasyon, Franco. Agwin na suwastan. Nasayatayin may kaditi balay, Franco. Kaya't kung agkalaysatan. Anya? Agkalaysatan, tapno walpasan. Ngamawan pa urnong ta. Nagastos ti kalaysa. Sikat ti lalaki. Iso arumbang asikat ti aggastos. Makaamukan nga agremedyo. Ingka umutang no iso, basta agkalaysatan. Anya? No talaga nga ayayatan nak. Ikalaysan ako iti kabiitan na panawan. Diyak kaya ti agapura iti day taabanag. No kasta, agwin na swastang arudan, Franco. No para kanya, okay lang nga in-break na ka ni Margie. Tatalaga adyak magustuhan ti ugali na dadya babae. Si kamot la mismo tinagkuna, ama dito ugali na. Basairak. Gapotain break nak ni Margie. Kasla jak kayat nag-break kami. In-break na kan, iso abay amon. Bayam tagsapol iti mangikalay sa kankwana. Tangay agapuramet nga agkalay sa. Daniela, kaya't kakasarita. Iso nga inawis ka dito yung restaurant. Anya ti pagsaritaan ta. Panghasim, tay kan nakitigundaway. Agsinubyan ta ko man. Imbagak mat nga orno sampay ti amin. Sakbay nga agsubli ka kanya. Daniela. Diyak kayat nga agsinlublian ta. At ilinahon ti pusong kat ni Margie.
naklunat nga ayatan ka, Franco. Ngam, nasakit kanyak nga dagayam kay naagaw ko. Nag-break kami kini Margie. No kasta, ikampay iti gundaway day tapusom amang rik na, no asino talaga ti ipit-pitik na. Daniela, Tingi-tinga man na imbag, no asino talaga ti ayata. iti panaglabas ti aldaw, mariknak, ani Daniela at talaga ti ayatek, Mr. Lonely. Ngem idi da kamatek ti panagayat ko kenkwana, saan nakon nga ayaten, ket likliklikan nakpayen, kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Franco. Agyamanak pagayam Franco iti daytoy apakasaritaam. Saan anasayaat a pinaggidan mo ti dua akaayan-ayat. Tatalaga asaan anasaya at ti ibunga na. Ala, no talagang ayatem ni Daniela, anu samlata asarungkaran. Ket ikarimmet iti bagim, asaan mo nga uliten ti inaramid mo. Tano uliten pa'y, sigurado, asikan ti madaksan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam ang nagpailinged iti naga na Franco, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.